Te kublai biang sai sian ni pi ki ba ju kersan yang aman kapor mah. Te mentang sengi ale vlog biang khap senyo mdai sura belum khara untuk isin. Ale dah kawai different hairstyle. Te but kani ka sengi ngale di DJ Mark kasian ke benengkong bangilet ngilet ya tho actually tamang ngilet perform sen cete. Te kadi ka first time bau DJ Mark banyak kali ngasong. But ru sakawai bun ki bawa yang ama beli bi bangkuai pelat te mental astang duna bangkuai te kicu bedan problem ya tu kebang bangkuai pelat mentang ngangit pinihon nomor bal aduna kata bangkuai te marsa aku tahu la sai kuai DJ te mentang ngin let jatho spo rambrai mo I jatho I para jong polok jonga Ginong rambrai tengam sethi te kitep yu champion mah te udai porok bayi je jonga te ya tho I para jungu te matang le sethi te nang ni te kami tengah umak ngendra kali jumak ngam tasim kham kali ladi nomor ba I rai pa kali te ngapa cawi umak mani te ngandet menta le chosha pila nong kasnong baar jonga mo ko mulai nong luom ngilat nanti dan sebuah unik bukan kenduk sebet tar di unik hi porlok jengah hi nadu por ba ngidang kena mo te dalapo istang nanti ba peni usok mau rulai tep unil mau sok mo buc kadet ba sok mau surah bel ban bom ni Gibril te kibun hi porlok ki bandelat te matangin ya justice po mulai pak Te mentang la apa ini po mulai nonglum ko mana te play dan sebuah unik pas ni nek niat te kita ni inspire got jadian oh hai mau mesia hai te mentang la switch sa bolero unik te kita don sekti jong ini lusong buat kedai te kita sa kiprok jengi sa rum di bucket te unil te dan sa hen jong nil sok mau gitu sia ki ab ingin tipo serpi ingin kendu iki menta o serpi na tu ngin ya langgar kali state menta tip kan sa blok I yang ngiru na le chat he gitu sia ra sa blok po civil tak phone tan spang spini pi sia sibet gitu sia ru nomor kamle ran gini arnot nadian tarai dale vlog ru unik kamle ran rumah I'll see you guys there mah ngaklet punya tu sia mana ngasuang ram berajar ngam nomor kadai konstitusi kasnong kerteng mau tier mau tier kerteng ta kasnong tak perlu ni mau macam te mentang idang sudah pamja pe ni kido sedian ya bun te don wei u MP mah ni te umak tak bang kwai u MP juga YouTube dan tahun mi khmat jong pi pe une oh yang adu MP na bang oh ni pe ai tu ko full pe MP siya dito, kena. Oh yang ada MP. Lalu nak lapang blog ni. Nah, kan lain benar ada. Good. Kita giba 4 subscribe ya ka vlogs babang ru, subscribe no. Te gitu nak vlogs babang giba iya nga, subscribe no yang aru. Teman-teman ini sedut prime ta. Dia kadang lampor so like kan time tu. Te unik betul stom. Terus tambah mare be serum seneng te ya gitu gibri gue pet ko vlog bang ru suba subscribe you entar lah kan hajar subscribers Ajandap sipo ngangit ba dalami kini ka vlog ngandap sipo ka subscriber mo ya kini ka channel te naluk mana yang aki ang MLA mo te ini MP baik karyam duk cek MP tele kader MP ban tu tu to uni bro to ba ikop ibon long politician mo api dari Gibril ki kuat leh unlong bet UMP ti kena te I'll see you guys on the road for now ngilang sudah pamja so bye bye mah te mentangi dang mutya stasi ngato tambah I kini ngajak lah subas palat takadawan suane jaka penipi pete of ka one kamolang karang Molangkar te awal PDP dan Sardar jongka kensi rumah te Sardar kensi ong hai sele Gibril hi everyone hi te hinman jing ba nil ba sok mau
Baka berupa te ngipi kasu ni jakai tenat seplat mak kumnai tenat baik si tenat la subas ke jakai hai boy dah kecam mo hangi boy dah kret chan ni jakai mek mana mek subang ni jakai biang long separa deh ngabung ni kan kajut dor temu long parah hi nadu musabu udang red ni ayu lang baik ni liak kai lang ai baik ngahe mang ah tembulung ba long sporlok bi kan tiba kete la jong ipong daka jaket kampong sut inang gibro ipong sut de dum tau cham ah ai ba kete jaket bet te ngin song ka so anem tas phang te ngan skendo bi pi ha po yeng ya thama te mentang la po ni po inga tho ni po mau tier mo kibun kibrio ni kasnong first time ni po ni borok mangi kidon arngot langot nangi ba po ni kasnong song i ba jam mo borok jongi te kate te ka jaka sedin na fi kate ka jaka bangi lek menta te pet ni borok meru kila yang baro ni dan lightly kali te ngin lek mentasi sepo te I hope so ba ngani ok bandeng si sepo rongan kali fi cham tama icham te iet ha ngai iet kong parahi te nget bangan yo hi bandring video si sepo ru dengan sepi pi sepo mah and then ladang na perform te katarungan peni pi sia so see you guys afterwards te mentang ila apa ini ngatho ngan peni pi mentang men jong i dong ya tho ini bangala keren duk mene ba champion pejil ila ai kublai ngi gue dam bun kam jangan apa kelat ba jam yes ai te mata dan ni yang tho te ni masal segi mah balik sound nak sound kalau apa apa malah te ya tu ibu ba video ni nonton hai asli bila le sound slam dan taruh yang asyik kan bang saya ke sound kan tersang kan bang baik ba ngingit bakan bang baik ka sound nong stone ngala performance kapur ka biang baik te mentasir kan biang baik ba ide ba kata nambah tu idan ni para star te kan biang baik te ngan peni pisbet ngala ruai sound kan biang baik dan ni para star i te wei perlak pas ni kata nambah wei han lari lah oh ta inir di boleh sound beli para star i te idan kano bidan laingot deh datang arngot duwe pat oh di trasnom syarap itu oh idan arngot menta te ngakap sepangan ruan war ba ite entai di para jong berok tengah te ngatro sibet dengan sapni bi sibet mah halo hai tadi pelak yang tak kalau tekin dia terai kami besok masuk gila kita ralor ceria let's go. Hi guys. Wow, hi guys. Beban ring video.
it's you. Katulong watu nitinidadin na pray and day. Kung nilawigan ko'y siya'y hapsayin ko. Hapsayin ko. Let's go, let's go. Kublay sibon ni Pisa Baro nakalang jonga u amanek but nakalang di jamak mo kato kadika lasong ka jongi te kublay sibon ni Pisa Baro Pisna kam bang itam meneng yerwa ngitam na mana o kami i-gibre o YouTube setelah kam thank you guys kami thank you guys oke to kublay sibon ni Pisa kublay sibon ni kayong kasam rumah nakaliang kayong jiba champion kamta may company kanong bro ba kilakot subhay ni bagi bro ang tam ni kublay sibon blame na ka bagki te kumjo ikibaro ibawan ang miru blame na ka bagki te dangele sok sige sa pejong pi te kini kibasya bro walangi ngila sange andre ketika speaker kadang don tetam na bluetooth ndara ya sabi ya tetam bluetooth bro oke ngesalang mo oke ta See you guys. Rabiam, hindi ran na iwe. Ready mo? We are live. Oh, kirang man. Ibenar ada kayong kaya pa. Mentah hadin badak ruai ka suruh kelasan nomor bah ngila ya ruai dem natu ngila tem dakadek ru ngila tem mga di jemak te kini di kena bah ni tamodong epi bangan perkut na ka vlog hang ni kublay sibuni juga nom kersan ki bala kersan ini nganget ba apor bami kani ka vlog lan ni hadin bami kani ka vlog in poin no 10,000 bangin sedang no ka special vlog ka jangi bangin like celebrate mo badak 10,000 sementang ada ni po motor deh tong bisa like share subscribe deh kublay sibuni pi guys deh ngan sekendu ya pi baro hakawai pat ka vlog sementang ada nta kawai penong ya pi bah ya ka channel jonga please like share and subscribe see you guys on the next vlog bye bye